وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga ranggungan sing kami atiranan, na isab kita niyo, waktu na to ini, alhamdulillah. At iri na yung kuro na to, amunin tagsuko sin pagpatuntog kanino waktu ini, insyaAllah. Magpalugay, tukbal ko na siya kanino. Ay, hindi ka na Rahman, al-Tafadhal siya. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala nga tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Pumatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu ari indiin nasadya inabutan sinsuarain. Adapun hingganap pangadjian yatud na mo maun padarat sing kamu ayat Hasuratul Hujurat ayat ikapitu pa ayat ikawalo. Di ayat ini kakuyakan ang mga bariman usog, iban bariman babae. May tayad to kakuyakan
Sabab ang biyayta sintuhan dahin di mahal nga dahin sing kakuyaran sintao patao. Ampeng kamatawra na masanato ini imuyag na yung tao dahin hatao. Imuyag na yung tao sindahin hatao. Tiyo da kumaning kimuyag. Sin pakuyag. Sin Allahu Ta'ala pamano siya. Amura kuman mga sila beriman. Mga kakasi sin Allahu Ta'ala yari kita niyo hamasa sa taud-taud tatandasan. Yari kita niyo hamasa mataud in musiba mataud din mangi. Ingkatan di makada kabayaan sintuhan. Ingkatan malam main palsugpatan tuju pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalu'lu. Nahinugnang ka yung mga tao. Inwala da nalu'lu. Amura yung mga sila bariman usug, iwan bariman babae. Maita. Sabab aun lawang nila tuju pa Tuhan. Aun kunsi nila ring at Tuhan. Aun palsugpatan nila hantara nila iwan sin Tuhan. Taingukan taniyo mga anak kapo. Palman sin Allahu Ta'ala. Walakin Allah habbaba ilaykumul iman. In Allah subhanahu wa ta'ala biutang kato taniyo impagkasi imang paglasa sarawa bukon biutang kato taniyo agarun na to yung kabayaan na to biutang kato taniyo biyataan kita niyo sin Allah ta'ala bang aong kialasahan niyo kabayaan niyo aun saan kialasahan sintuhan doon kaniyo papaararun kamo. Mga anak ka po, di kita niyo magguna sinla sa sintao patao. Bang nato dihi paggunain lasa, antara nato iwan sintuhan nato. Panawag-tawag singkatan tao yaon. Alawm tabu dakula. Panawag-tawag alawm bahay. Panawag-tawag si mastal maghindu. Panawag-tawag si nakaupisan. Magkasilasan. Sarawa. Nagkasilasamaan sila. Wala doon yung pagkasila sa kabayaan sintuhan. Nagkasila sa biyaon pagkonsum nagsagga. Ampeng kasila sa kabayaan sin Allahu Ta'ala ang paniyaiyagad. Pabaitaan sintuhan inatasil langit kaya lasahan na inipon niya yan. Di kaukukan simbihan. Misan imbihaw nini. Padjakon sintaw inistisyon magbaita sindayaw niya. Magbaitain siya mang lasa. Magbaitain siya mang dil kalasahan. Bangkaw kiugan simbiad turagbus, suway labing kuyag mo, Allahu Ta'ala in mamaita hataas langit, kaya lasahan kuin ipon kuyaon, lasahan niyo. Pabaitanin nagula yari harumi. Kaya lasahan kuin ipon kuyan, lasahan niyo. Hindasyo sila yan mga anak po. Habbaba ilaykumul imana wa jayyanahu fi qulubikum. Amin yung kanilang pag-iman gaw. Unin iman nila yan, imanul amik. Pag-iman malawm. Pag-iman mahugot. Bang hibuutin pag-iman nila,
Al-fahmud dakik, manyuk-nyuk in panghati nila magtuhan. Marayaw in panghati nila magtuhan. May tak marayaw. Iagad nila in sulat, iagad nila in pamando, piyahatod sintuhan pakanabihan asupaya kaingatan simbano siya inhinangon niya tungod patuhan niya. Mga anak po, in panagnaan, imanul amik, ini karuha, fahmud dakik, manyuk-nyuk impanghati niya pagtuhan. Bukon biya simpang indusin Yahudi pagtuhan nila magtukod-tukod, magtigom-tigom. In Allah Ta'ala nagpara siya Nabi Wan Rasul, maghindo simparakala pag-iman, parakala pagtuhan. Na, habbaba ilaykumul iman, kalasahan sin Allah Ta'ala ron kanyo in pag-iman malawom. In pag-iman manyuk-nyuk. In pag-iman ittisalul wasik. Parsugpatan mahugot tudyo patuhan. Wala man dito in nasabot yadto piyahugot sintao in parsugpatan patao. Magkabugto misang pabyadin inugot. Ada po ng parsugpatan sintao. Tudyo patuhan. Pag-iman malawm. Pag-iman panghati marayaw. Ittisalul wasik. Himugot in parsugpatan niya patuhan. Ingan niya yan, habbaba ilaykumul iman. Kaya lasahan man sila sin pag-iman bihan dagbus, wajayyanahu pi kulubikum. Liming katapangatayan niyo in pagtuhan, bukunin liming katapangatayan niyo, kita niyo, baya sin napsu niyo, baya sin syahwat niyo, baya sin tiali niyo, bukun. In malingkat halawm simpangatayan niyo pagtuhan. Amo yan mga anak ka po in pag-iman. Na limingkat man namano siya in pagdunya, yan na nagbuang saraw in tao. Naglupas sin wakto, naglupas sin kusog, naglupas sin panali, malapa idatapi. Di siya rihilan sin Tuhan karayawan, di da siya rihilan sin tao kabantuhan, pangasubuhan siya sin Tuhan hadlaw susungon, may ta'mu piyag murabbal, in ni'mat dihil na mukay mo, paway karayawan dunya, way karayawan hadlaw kana. Wajayyanahu pi kulubikum. Di na to kakausan palingkaton halawm sinatay na to. Nari na to man kakausan palingkaton halawm sinatay na to. Di dalimingkat in kakausan sintaulingkat patta. Impatta sintao. Antara sintao magkapasaho. Ilingkat pattahan tara na to iwan sintuhan na to di gaman magdarayaw. Wajayyanahu pi kulubikum palingkatun sinallahu ta'ala halawm pangatayan niyo. Maita ittisalun daimun billah. Tutug in parsugpatan sinatay niya patuhan. Tutug in taallukan sinatay niya patuhan. Di siya tumaallok papagmain-main. Lupas in waktu niya. Lupas in pangatud niya.
lupas yung kusog niya, lupas yung pikilan niya. Ittisalun daimun billah. Wala siya kialupasan, sabab mahugot in palsugpatan niya tudyo patuhan. Unin alamat. Kasratut taati wal ibadah. Napataod niya in pangagad niya patuhan. Way iagad niya, kabayaan niya. Kabayaan sinakal niya, kabayaan sinapso niya, kabayaan sin syahwat niya, kabayaan sin bagay niya, way niya iagad. Unin iagad niya, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Manita niya yadto na agad, hasabab sin mahugutin palsugpatan niya patuhan. May tahimugot sabab malingkat. May talimingkat sabab sin iagad niya yung kabayaan sin Tuhan niya. Nakita niyo, iagad man sin tayong kabayaan niya. Magsyaga. Nagdara pikilan kaniya. Nagdara napso kaniya. Angkan na sila papagparat sayahun. Kabayaan sin Tuhan, ampain atay nila matibuok. Ampain suara nila matibuok, ampain pito ang tabaran nila matibuok, mangarap magtaatiban mag-ibadat pamahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karwa alamat, may tayan kialasahan, may tayan limingkat. Kasratu kiraatil Quran. Mataud. Iwan piyataod niya yung pagbasa sin sulat sin Tuhan niya. Sulat sin Tuhan maun kaniya. Salta biyaitaan siya sin Tuhan niya. Ya ayyuhallazina amanu udkurullaha jikran kasira. Mga kamu bariman, patauran yung pagjikin niyo patuha. Jumlahan sin pagjikir sa lago-lago magbasa sin Quran. Maita in Quran yan shifa uka wa ilajuka. In Quran yan hapagbasa mo sadya, ubat na simbaran mo. Ubat na simpangatod mo rin akaw matod mangi. Ubat na sinjasad mo rin akaw. Di mo nalupason ng kusog sinjasad mo, paway kapusan. Shifa'uka fid dunya wal akhirah. Ubat mo riha dunya, ubat mo hadlaw akhirat, may tayad to. Tumawang kay mo, hakabuhi mo, iwan tumawang kay mo, sumapaat kay mo, hakamatay mo. Di palubuhon sin Tuhan sa lugay aw miya makada Quran. Di palubuhon ng gumi sa lugay aw miya makada Quran. Na mga anak ka po, imbar iman hammuhu al-Quran. Imahal ga kanila, hakabuhi nila rum adlaw, hapag-iman nila, hapamarat saya nila pa Allah Ta'ala, amuning Quran. Maita ubat, maita hipaghalulay sing kabuhi iwang kamatay. Hammuhu hammun wahid. Hambuk da in pinakamahal ka kanila. Amo na im mag-ingat sin sulat sin Tuhan kanila. Kaya ingatan nila man, ridwanullah, yaun tuit doon ning kakukuyakan sin Allah sa alawang nila iyakat. Mga anak ka po, pamulan sang kato tanyusin nabi, tungod pa Quran. Inhambuk huruf, harpun wahid. Pagbasa mo sa jasing Quran, magdihilin Tuhan, pahala hangpu. Ingkiukan han bariman, imbukun bariman.
maghutba katluan minit basaw ning Quran, basaw nin hadis, ya sinuway nakatugang kapito. Sa amoing kalangan, favorite niya, aminway siya nakatugang kapito. Music sadya, maglako-lako imbay. Maglako-lako imbaran niya. Maita, hinitun niya, paumpakun niya, ginis babarapan. Maita yadto. Sabab amuad to, ilimahum halawm sinatay niya. Amuad to, inhimugot halawm sinatay niya. Imbar iman, immalaw mapangatayan niya, imanul ani. Pamarat saya malaw. Na. Amod to mga anak ka po, piyataod niya in pagbasya sing Quran. Hinda siya nakapataod. Tao Makkah, iwan tao Madina, hamasa sin Nabi, sahabat ni Makkah, sahabat ni Madina tul Munawwara. In Quran, amo na yung kabuhi nila. Maita, ghinan la faqra. Imbaita nila. Bang si manusia iamala ning Quran. Hapagbasa, haitikad, hahinang, dayahan sila. Kamura kumani na masya natin pag yanong dayahan matawid si. Dayahan sila hantara nila iwan sintuhan. Naim masaryaon, dayahan sin hantara nila iwan sintao. Ayaw na to kalupahan, magkagunahan kita niyo pagdayahan tara na to iwan sintuhan, biyay ta kato taniwin pagdaya, ay natulop pasunin pagdaya yaon. Kari namisan kau bukun narayahan hantara mo iwan sintao. Ang pawang muhiyating Quran, bang kau rayahan na patuhan, dayahan na kau hantara mo iwan simpagay. Kita niyo yan mga tuan. Nayad to. Habbaba ilaykumul iman wa jayyanahu fi qulubikum. Ini kato. In alamat. In palsugpatan niya patuhan malaw. Mahugot. In pamaham niya, in pangingat niya pag-iman, manyuk-nyuk. Ta'zimullah. Laguun niya ang kabayaan sintuhan kaniya. Pujihun niya ang kabayaan sintuhan kaniya. Di maggunain Tuhan karayawan doon kaniya, haipon niya, sakawa siya im magkagunahan dayaw karayawan day nga Tuhan, salukay niya buhi, iwan day nga kabuhi, dahon niya pakamatay. Nauno yan Tuhan. Ta'zimul ibadat bil layli wan nahar. Laguun niya in pag-ibadat sindum, iwan pag-ibadat sinadlaw. Amod tim mahal ka kapag iman niya. Amod tinikalingkat sin pag-iman niya. Amod tu ini kahugot sin palsugpatan niya hantara na iwan sintuhan niya. Bukon huna-unaon niya sadya. Bukon kanalon niya sadya. Sarawa ta'zimul ibadah. Lagbuon niya in pag-ibadat kabayaan sintuhan niya. Kita niyo mga tuan. Na uno yan sambahayan. In sambahayan amuna in sa taud-taud ibadat. Rukun Islam 5. Dum iban sinadlaw. Mag-alup in-ipon iwan tagipon. Way lummi dakula. Way ralummi siwi-siwi.
di mabaya in Allah Ta'ala mag-alupiwan sinipon niya aun lummi dakula iwan laun lummi sibi-sibi. Hinda siyo sila yan amanu yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatakhirin wa yuhibbul muhsinin wa yuhibbul muqsitin. Hinda bariman usog, hinda bariman babai, kalasahan sin Allah Ta'ala, sabab halawm kasutsihan sila, illawm iban gua, halawm kasutsihan sila, way lummi dakula, way lummi sibi-sibi. Nasa kalintaw yaw naglummi-lummi. Maita. Lummi, bukon na lummi, lummi, labireng sin lummi, sunog. Maita, nagiinggit, nagiigil, nagjajangki. Sunog. Mga anak ka po. Bukunin na sunog bahay. Bukunin na sunog. Lamput laut mo. Bukon. Inna sunog karayawan mo. Hindi da kasunugan bariman. Hindi da kasunugan bariman usugiwan bariman babae. Maita. Iaayaran niya yung kabayaan sin Tuhan. Iayaran niya man pialingkat niya. Limingkat man nagrida siya. Kalasahan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, dumadlaw karungugan sin tao, intaw naghinang mangi, harap pa mangi, wayro narap pa marayaw. Naghinang mangi, sumulang patuhan, mangi da. Naghinang mangi, sumulang papagkahin niya, mangi da. Wayro marayaw. Naglalaging sundalo, naglalaging pulis, Insa barang simmangi, tujuh patuhan, tujuh pamanusya, wayrontud di mayaw. Dahil nga sabab yadto, mga bariman, ta'zimullah. Wala ni naliago yung baran niya, wala ni naliago yung pagkain niya, wala nila naliago yung pakaradyaan nila, iliago nila, inhurmat nila sa rayaw-rayaw, amo na yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Parman sin Allah Ta'ala, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Uno'y natali niyo. May tapakamuri mamuji pa Tuhan. May tapakamuri magada kabayaan sin Tuhan. May tapakamuri sumujud rimuko tumaalok pa kabayaan sin Tuhan. Hingkaya kahagad niyo. Nagpapanjari ka niyo Tuhan. Nagpapanjari sin pagkaun niyo, sin pag-inom niyo, sin katantanon. Uno pa lakon niyo. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Tayan mga anak ka po. May pa kamo magigil. May pa kamo magjangki. May niyo di pakaruning kabayaan sin Allah Ta'ala. Sinim di makad sing kabayaan sin Tuhan na hinugnang ka na. Hindi magkakadhan tara sintawiwan tao na jil na. Saan yung mga Tuhan? Bang siya wala na jil, nahina na yung ngan niya, nahina na yung pakaradyaan niya, waliyadu billah. Na, mga anak ka po, intao, iagad niya, liago na yung kabayaan sin Tuhan, iayaran niya, lawi in pag-ayad sin Tuhan kaniya. Nabi Allah Yusuf, puway nakapako yan. Tiambul na sin ng juri kaniya, ing katalawang. Sakawa, aung palawang hambuok, lawang kabayaan sin Tuhan. Unin lawang, nakakuha siya kabayaan sin Tuhan, di siya mabaya simmangi, di siya mabaya kalumian. Lawang sarayaw-rayaw.
Tiamul na sing katantanin lawang di na siya makakuha, ampas siya makainang mangi, yaunda siya halawang kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ilawang kabayaan mo, di day kapaglagi. Yung kunsi dira mo, di day kapaglagi. Sarawa, kaun kau pakunsi, iwan lawang kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nasalamat kau, dia simpag kasalamat, hinabi Allah, Yusuf. Kunin parman sinallahu ta'ala. Biyog bukan simbar iman nako na sambil pabihaon. Linushrifa anhu su. Pialing na mo dahil kanya'y mangi. Ikuno yan, tiangkis. Tiangkis sinatay niya. Tiangkis sin kataan pakarajaan niya. Sabab may ta, malingkat siya tudyo patuhan. Masahayay natay niya tudyo patuhan. Masahayay pituang gautabaran niya patuhan. Kalasahan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kagausan sintuhan ng kataan pakarajaan ini. Puspuson na sintaw yung gaus niya, di makaliuray nga kakawasahan sinallahu ta'ala. Paalun lima yurid, magbaya-baya intuan sing kabayaan niya, ampay manu siya manabi. Taniw yan mga tuan. Na, parman sinallahu ta'ala, tiangkis na mo in Yusuf, daing hangi, daing hamangi, maita, innahu min ibadinal mukhlasin. Sababin siya yan, ipon na mo, kalasahan na mo, nag-ihlas siya, pakabayaan sinallahu ta'ala, bukon siya nag-ihlas, hakabayaan niya, biya simasayin ni. Tayan mga tuwan. Na, dahil nga sabab yadto, ing kasusahan giantian paparhan. Kuyag, Jilon siya, kiuyakan na siya. May ta, gumoin ka sa bunala. Yung katantan niya to, na pindapakuyag. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo kuyag mapahala. Bukon magkagunahan kita niyo kuyag, way ramisan pahala, gaman siksyaon pa. Sa kaliamot ting katayahan sintaw, magpayang ba kulong na pangatayan? Inakuyan lang na bang kumakita yung patahikuan, hinihidulpi, kuwan tudak po, sumayang. Astagfirullah lang. Pahayangon mo inatay mo haway kapusan. Sinyaw nagbabaitan Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, tarukuhu malayani. Insarayaw-rayaw Muslim mag-aramay ni. Amuna in mano siya yan. Karausan niya tinggalan inway kapusan hakabuhi niya. Sakaling kamatauran, amuna yung katarihan inway pahala. Naglugpasin kusog, naglugpasin taniw mga tuwan. Pangasubuhan da siya hadlaw ka na. Na, uno pen parman sinallahu subhanahu wa ta'ala yating kakuyakan. Bang aun kakuyakan, aun saan kaastulan. Naunin kaastulan sintuhan. Wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Diha ayatin ito yung kaastulan sintuhan. Pula-pula mo Tuhan mo nag-astul kayo mo. Ampay mga bariman, usog ibang bariman, babae, kuyag. Na, uning kaastulan sinallahu ta'ala, hamanga sila. Wala miyagad, sinbiyay ta'a panagnaang. Kaastulan sinallahu ta'ala doon kaniyo. Number 1. Karraha ilaykumul kufra. Yung kakupur. Uning kakupur yan. Kaya kahagad mo ang sara sintuhan, di mo akarun. Kaya hagad mo sadya.
amunan impalangay sin Yahudi iban Nasara. Kaya kahagad nila ang nabi nila, pindahan na bukon na nabi. Kaya kahagad nila aun ulat sintuhan kanila kitab Taurat ibang kitab Injil, kaya hagad nila rasa pindahan nila nakatahan. Itaniwan tuan. Dahil nga sa babian piyagmulkaan na sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na kaastulan niya itong sinallahu ta'ala. Ini karwa wal pusuk. In pusuk minig na kauring nga kabayaan sintuhan pakabayaan mo. Gimuwa na kauring nga kabayaan sintuhan pakabayaan mo. Taniw yan mga tuhan. Kaastulan yan sinallahu ta'ala. Ini katu wal isyan. Iban unu-unu na pagmaksiyat. Manang anak ka po into ini mataw din lilayan. Bang manyad to kaya hatihan na to yung biyad turagbos. Paghalian na to. Upamakon magdarang aw mahal ka patuhan. Bang aon pagdarang mahal ka, biyasin badyo biya unlakot, mahal ka, bihon sintaw. Amok badyo. Mga kaiman ngaybo. Maganggatos ngaybo, bihon da sintaw. Biyaon, way na magpamisin lakot, bus. Kuhanin tao, sabab mahal ka. Na, mga anak ka po. Allah subhanahu wa ta'ala. Aun kakuyaran niya kato tanyo. Aun kaastulan niya kato tanyo. Na, ing kakuyaran yadto na, ing kaastulan yad, ulaika humur rasyidun. Ing mga sila, nagsipat, sinsipat, kabayaan sintuhan. Iban, amunad ti mahal ka kanila. Bukunin mahal ka kanila. Amin mahal ka hantara sin sila magkahi. Takawa, impinakamahal ka kanila. Pag-iman malawom, pamaham malawom, parsugpatan mahugot, hantara sin ipon iwan tag-ipon, kaastulan ng kakupur, kaastulan ng pagmaksiyat, kaastulan ng katantan miyangi sinallahu ta'ala. Paman sinallahu ta'ala, ulaika humur rasyidun. Sila na ni mga tao nakaagad simpamandok kabayaan sim. Nahindasyo yan mga kanabihan iwan simyagad kanila. Pabihudahum iktadi. Hapamando yan, doon kamu mag-agad, doon kamu magtayon. Nasakaling kaibanan patayon nun niya pikilan niya. Nalong sinambuk, bangkaw takapikilan day sabak. Bangkaw maingat day sabak. Kita yan, di manjari akarunin pikilan bang tungod na papag-ibadat, bang tungod na papag-iman, sabab takasalakan. Takawa, inakal mo, impikilan mo, innapso mo, inkatantanyad to, pataalukon mo na pakabayaan sintuhan. Dahil nga sabab yan, mga miyaga da kanabihan iwa na karasulan, sila yadto impapasinguran kato taniyo sinallahu ta'ala. Ulaika humur rasyidun. Sila na yadto wala miutas di nga kabayaan sinallahu ta'ala. Fadlam minallah. Karayawan dengan Allah Ta'ala yang kiawan nila. Bukun karayawan kaya na naman nila. Bukun karayawan dengan kanila. Karayawan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ni'ma iban ni'mat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tariqul rasyad. Tariqul mustaqim. Dan makad simpamandu. Dan makad sing kahatulan, yari kato taniw. Hikapagbansag na to. Dahil nga sabab yan, siyo si mawaya, sin marayaw hakabuhi, akarun nin pamandu. Siyo si mawaya, marayaw hakamatay, akarun nin pamandu.
Uno yan tuan, amo na yung Quran, iwan sin sunnah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno yan, fadlam min Allahi wa ni'mah. Nikmat. Ayaw na tulupat yun yung mga nasabot yan doon. Wallahu alimun hakim. In Allah Ta'ala, sangat siya maingat, iwan sa rayaw-rayaw hukuman. Namura-murahan mga anak kapo. Magdurunggo-dunggo ka to tanyo, pila adlaw ra kuman, imbulan, intisyarat. Pardaugan sindum, pardaugan sinadlaw. Wala na kaw rimaog, habulan lima bay. Sa babsin, malam makaw mga to. Para uun na kaw sintuhan di. Uno yan tuan, intisyarat billayl. Wa intisyarat bin nahar. Haruman niya, dumaog kaw. Maita, hinangon mo yung kabayaan sintuan sindum Ramadan. Adlaw ni maugda kaw, maita, hinang mura yung kabayaan sintuhan habulan Ramadan. Na, tub-tub na rin to, miabot na isin wakto, uuhon na to yung jasad na to, uuhon na to yung walihan na to, pataalukon na to pakabayaan sin Allah Ta'ala biya sing kataaluk si mga sila nakauna rin kato tanyo aula-aula aming mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papasinguran kato tanyo in pagibadat nila in katan pakaradyaan nila tudyo pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala khairul qurun sarayaw-rayaw sila masa nagtag-ipon, nag-ibadat, pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.